Masya Allah, mukbang mie ayam guys. Mie ayam pangsit nih ceritanya nih guys. Mie ayam pangsit guys. Ayo guys, kita makan dulu. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mie ayam pangsit. Ini pangsitnya guys. Nah, penampakannya di sana guys. Penampakannya di sana. Yang beli ya lumayan rame sih. Segini 13.000 guys. Kita cobain guys. Bismillah.